Sithanda ukubingelelana sihloko esithandekayo emhlabeni wonke jikelele. Sibonga uNkulunkulu ovumileyo ukubana singene kona lo umnyaka singabaphilileyo. Sibonga umusa wakhe osifaneleyo nsuku zonke. Sihloko esithandekayo mina engikhulumayo ngo-Amos Maforo nzanxusa abangani bami engilabo ubana siphawulele sesifundo ubana labo balibingelele baziveze njalo. Salibonani babukeli labalaleli, sibonga uThixo osihlanganisayo njalo ngosuku lamhlanje, okhulumayo nguRuben Ngwenya. Salibonani bathandekayo, siyabongela lithu ukuthi xa sesiphelona elokuzoxoxa ilizwi lakhe. Mina ngingusiboneni Mhlanga. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga umuntu osesihlanganisile futhi njalo okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje siza kuthatha leli thuba kubana sithole umthandazo. Asikhulekeni. Baba wethu khona ekhaya ezulwini, msindisi othandekayo, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osinike lona kubana sizwe okunye ngawe. Sikhulekela ubukhona bukaMoya eNgcwele kubana sichasisele ngcono ngokwelizwi lakho bese siphathisa lapho kudinga senze izinqumo senze siphathiswa nguwe. Sithungamele sonke osiphathise usibusise nxa siza kufunda ukukhuleka ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga. Isihloko sethu sithi sona sifundise ukukhuleka. Sifundise ukukhuleka. Kanti indaba esingayo nale ukukhuleka vele kuyini? Kuyini ukukhuleka? Ukukhuleka ikukhuluma loNkulunkulu sengathi ukhuluma lomngani wakho. Ngezinye indlela ikuthintana lezulu. Ukuxhumana lezulu. So namhlanje sihloko esithandekayo sifuna ke sifundise ukuthi singaxhumana njani lezulu. Right. Uzasikhangelela lapha i-memory text ethi ndiyane kwaziwa ngekhanda uLuka ngu11 ivesi ngu1. Sike sizwe ukuthi laba bazalwane baze bafike ukuthini sifundise ukukhuleka vele kwakutheni kuyini okwakusenzakala. Sikhumbule lokho izihlobo ezithandekayo. Siphakathi kwebhuku lamahubo. Kubhuku lamahubo sizafunda sichaselana ukuthi kanti vele amahubo kuyini. Sike sakuthinta sakuchaza ukuthi amele afundwe ngayiphi indlela. Wona amahubo vele yimithandazo lapho sikhulumisana loJehova. Kungabe siyahlabelela, kungabe kuyini esikwenzayo. Ngumthandazo sikhulumisana loJehova. Sizakhanyela indinyana yokwaziwa ngekhanda. Luka 11 ivesi lingelika 1. Ngelinye ilanga uJesu wayekhuleka kwenye indawo. Wathi eseqedile, omunye wabafundi bakhe wathi kuye, Nkosi, sifundise ukukhuleka njengoJohane owafundisa abafundi bakhe. Hey, babungwe. Leli vesi lisifundisani ngomthandazo. Babeboneni kuKristu ukuze babaze baloyise labo ukuthi sifundise ukukhuleka. Kanti vele wayekhuleka indlela ba. Ungananzelela bebeke babona ukukhuleka thize mhlawumbe kwabaFarisi. Okay. Babona indlela mhlawumbe ukukhuleka kwabo indlela abaziphakamisa ngayo emthandazweni. Okay. Now basebebona indlela uJesu ayekhuleka ngayo. Basimnanza futhi uJesu ngazonke izikhathi uhlezi exhumane loyise ngomthandazo. Bananzele ukuthi kuyindlela yokukhulumisana, kuyindlela yobudlelwano. Basebefisa ukuthi njengalokhu befunda kuJesu bafunde la ngendlela yokukhuleka ukuze indlela abazakwenza ngayo abazakhuleka ngayo kube yindlela eqondileyo eqotho. Hey. Yebo Ndlovu. Mina ngifuna ukukuthinta ukuthi imbuzo wabafundi kumbe isicelo sabafundi ngisizwa siyisicelo somuntu wonke okholweyo kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu sifundise ukukhuleka. Bese nisizwa ke ibhuku lamahubo leli stadicha ngalo kuleli kota lisiba impendulo yokufundisa abantu ukukhuleka. Last week sike sathinta ukuthi amahubo aveza ama-experiences inkambo zabahlabeleli laba ezijiyeneyo, ukuthokoza, ukuzondwa, ukuswela, ubuhlungu.
So nxa behlabelela beveza lezo nkambo kuyindlela yokusifundisa thina ukuthi nxa singena enkambweni ezifananayo sikhuleke njani, sikhuleke njengoba bona bakhuleka. So ibhuku lamahubo namuhla sizakhangela ukuthi liyilo ibhuku uNkulunkulu alifake phakathi laphakathi kwelizwi lakhe kuyindlela yokufundisa abantu abakho ukuthi bakhuleke njani. Alright. Kuyini okutholayo lapha incwadi yona leyamahubo ilendima bani maqondana lomthandazo na? Uyakuthinta lapha umhlobo ukuthi nxa sifunda kumahubo kule ndlela esingafunda ngayo ukuthi kukhulekwe njani. Vele ukuphonga ukukhuleka ungafundiswanga kumbe kungela nkambo thize kuyanceda yini ukuphonga uvula umlomo ukhulumisana lomlimo? Siyakhula yini ngokwenza njalo ekukholweni kwethu? Nginanzelela ukuthi abafundi lapho ungayilandelela indaba ukukhuleka kwabo kuzange kwafana njengakwasekuqaleni. Ungananzelela umthandazo sithi isikhali, ungaba laso mafori isikhali kodwa ungakwazi ukusisebenzisa. Sesingangakusebenzeli. Namhlanje umlimi uzasiphathisa ukuthi sibekwazi ukuthi anchama emadolweni kwesinqoba khona zonke izinto. Inkambo yethu yokukholwa nxa singafunda ukukhuleka ayisoze yasalifana. Right. Imithandazo ibasize njani abantu basendulo? La bakhathesi basiza njalo izasisiza njani? Ukukhuleka kuyasiza yini? Uyethulwa yini umthwalo? Kuyanceda yini? Ukukhuleka kuqhakathekile yini enkambeni yomKristu? Ngicela ukuqala ngithinte lokho maforo besensiza embuzweni obuzayo. Nxa sixoxisana ngendaba yokukhuleka lokuthi abafundi bafisa ukufundisa ukukhuleka, siyake sinanzelele yini ukuthi ungani ukukhuleka ngekwenelisa nxa kuyukuthi izinto azimanga kuhle? Nxa empilweni kungahambi kuhle kuyabe kungani kulapho engidinga ukuthi ngithandaze khona ngisondele kuNkulunkulu kakhulu. Kodwa amahubo azasifundisa ukuthi kukubi lanxa kukuhle, kukubi kunjalo kulendlela yokuya kuNkulunkulu lokusala umthembu uNkulunkulu emumweni yonke. Then umaforo ubuzile lapho umbuzo ukuthi siphathise kanjani ngokukhuleka. Ukukhuleka ungafunda steps to Christ Sister White uthi ukukhuleka kayisikho kuletha uNkulunkulu phansi kithi la. Kodwa uthi ukukhuleka nxa sikhuleka siyaphakanyiswa siye kuNkulunkulu kusitshone. Ngizwisisa lokho ukuthi ukuthandaza kwenza mina ngizwisise umume ngiyo lentando kaNkulunkulu bese ngingena kikho. Ngoba ukukhuleka isikho kuchila uNkulunkulu ingalo ngifuna ayenze okwami engufunayo. But izikhathi eziningi ngiyacabanga ukuthi amahubo azasifundisa ukukhuleka. Ngoba izikhathi eziningi sikhuleka kule ntando yethu esiyifuna, sifuna izinto zenziwe esikhathi sethu la ngendlela yethu. Kodwa siyaphathiseka nxa sikhuleka ngoba siyafunda intando kaMlimu singene komunye umumo okuzwisisa izinto ngendlela kaNkulunkulu. Alright. So leli viki sizakhangela incwadi yamahubo, sikhangele indaba yena le yokukhuleka. Lanxa izinto zizimbi, lanxa zizinhle ezimpilweni zethu kumumo yonke sike sikhangele indaba yokukhuleka. Asikhangele ihubo lelo 105 ivesi ngu5. Lo Jacobe ngu5 ivesi ngu13. 105. Yes. Ivesi ngelika 5. Yes. Khumbulani izimangaliso asenzayo imimangaliso yakho lezahlulelo azikhuphayo. Right. Ukhanyele uJacobe ngu5 verse 13. Ngizabala uKolose ngu3 verse ngu16. Jacobe 5 verse 13. Yes. Kukhona yini kini ohluphekayo na? Right. Kakhuleke. Ukhona othokozayo na? Kahlabele izingoma zokudumisa. Ukolose la. Colossians 3 verse 16. Yes. Verse 16. Yes. Ilizwi likaKristu kalihlale phakathi kwenu ngokupheleleyo lapho lifundisana njalo liselulekana ngokuhlakanipha konke lalapho lihlabela amahubo lamaculo kanye lezingoma zokomoya ngokubonga uNkulunkulu ezinhlizweni zenu. Sunke sikhangele uqiniso wamahubo
emthandazweni kusigaba sokukhuleka ukuthi adingakala ngayiphi indlela amahubo ukuhlabelela babungwe now nxa sibala amavesi la kuJakobe la kuKolose la kuhubolela 105 kuyini esikufundayo kukhulunywa ngani lapho ngendaba yomthandazo nelamahubo sizathola ukuthi umthandazo kumbe amahubo siwathola esezigabeni ezichiyeneyo laphana sitshelwa ukuthi ukhona ojabulileyo kumele ahlabelele na ubuzukhala ukuthi ukuhlabelela kona kuyini ukuhlabelela kungumthandazo ngoba ungananzelela ukuthi empilweni alubusemumeni othile kule ngoma ethile buyayo ingoma lena ungayihlabela uyeza umoya wakho usenama uyazizwa uThixo uxhumana laye ngoba zona vele ingoma ziyimthandazo so ke ngezindlela kufika kimi ukuthi aluba sisemumeni echiyeneyo kasukuzwisise nini ukuthi ingoma esizihlabelela amaculo lawa ayimthandazo asiphakamisela kuThixo ufowethu uThekhumla abantu uThixo kasimsondezi phansi kodwa thina siyaphakama siye kuye right bese sisizwa sikhulekile uThixo aphendule so asiphonga ukuhlabelela nxa sihlabelela umthandazo nala inkulumo ingxoxo esilayo loNkulunkulu ngiyake umfowethu uthinta indaba eqhakathekileyo ngiyake ngicabange manje ukuthi amakholo amaningi acabanga ukuthi ingoma ngeyokuqumba imizwa even lenkonzo yangikhona yokuhlabelela uyayibona ukuthi iphathwa ngeindlela engani ngeyokuzikholisisa ngifuna ukuthinta kakhulu ukuthi ngiyakuzwa so ukuthi ingoma yokuthandaza ingoma lokuthandaza kuyafana so ukuthi la nxa ngihlabela kumele kube le reverence and kuzwakala ukuthi ngikhuluma lo baba ngiyakuzwa so uNkulunkulu kasisize ukuthi sinanzele ukuthi kungenza nanzelele manje mfowethu ukuthi kuthi ukuthi nxa ngisemumweni othile kumele ngidinge isihlabelelo esithile esizathintana kuhle lo mumo wami sibe sesingiphakamisa kulo mumo wokuthokoza make a joyful sound enzani umsindo wokuthokoza phambi kaNkulunkulu kumbe hayi ngakhala enkosini yange so isam lesam ile lo mumo wakhona owawuhlatshelwa so njengamakholwa kuqhathekile ukuthi amahubo onke lawa sibe lawo ngezigaba zawo ngokuchiyana kwawo lemumo echiyene esinjani esingena kiyo angithi phela wona vele amahubo njoba liyatsho la amumethe indaba ezinjani zokuthokoza zikhona ukuthokoza zikhona that sense of despair ukuthi usibone ngani ususeluwedwa akhona ezinjalo ngithini lapha ngicabanga abafundi besemkhunjini lapha nasekulesiphepho asongo ababengayihlabele ekuthokoza kodwa bahlabele njengoJesu Nkosi ngiqhube abathi kwamali amaza egubhuza ingoma enjalo ngoba uyabususemumeni onjalo kubuye iculo elingena khona lapha kube sokubuya eminye amahubo awokuphenduka ngiyathanda ihubo lika Psalms S51 elokuzisola lokuza kuNkulunkulu amahubo nje abo Psalms 95 ngawukuthokoza uzane sikhonze sikhothame phambi kobukhulu kaNkulunkulu so so siyavumelana lapha sihloko zami nozukuthi ihubo lile ndawo yalo ekukhonzeni angithi phela yes ukukhonza kwethu akuphelelanga kungela mahubo angithi phela so aswathatheni njengomthandazo kukho konke esikwenzayo sixhumane lezulu sixhumane loJesu ngokuhlabelela la ngemithandazo ubufuna ukwengeza khona ukuthintiwe yikho nje ukuthi lekukhetheni izingoma lapha kukhanya kuyi challenge ukuthi akube relevant kufanele umumo ukuthi siyathi sikhala omunye sehlabele engavumiyo alright so simele sikhangele umumo ingoma lengoma
zile moya yakhona. Ungavula umunye umzekeliso walokho ukuthi ingoma ethile ayivume endaweni ethile. Asokuthi mhlawumbe liyathokoza ubusuhlabela ingoma ulele uJesu. Hayi akuvume akuhambelana kodwa nxa mhlawumbe ufelwe ingoma lana usithi ulele kuJesu ubuthongo angevuswe kibo kuyamkhuthaza ofelweyo ukuthi kuthi umuntu lo akayanga kwenye indawo kodwa unjani ulele futhi ngoba ingoma ayikudangalisi kakhulu usemumeni kodwa ikuchiya ulethemba. Right. Sibalance lo Kolose. Indaba lana esibalileyo ku Kolose ngo3 iverse ngo16. Kalihlale yini ilizwi lika Kristu. Kutshoni ngokufanayo kungenxa yani ukufunda iBhayibheli kulinyathelo lakuqala eliqhakathekileyo lale inkambo ukwazi ilizwi. Nxa ngizakhuleka kukhuleke kakuhle uma ngimazi lo engikhuleka kuye ngimazi ngaphi ngelizwi. Alright. Ngoba ekuhlabeleleni kwami ekukhulekeni kwami ngiclaima ngolimi lesilungu izethembiso zakhe engizithola elizwini. Njalo ilizwi le futhi lenza ukuthi lanxa sengikhuleka ngizwisisa ukuthi umuntu engikhuleka kuye uyangizwa. Alright. So amahubo athinta ingosi zonke zempilo zethu angithi phela kukho konke singena kikho siyalikhuthaza abalalela sambeni siyefunda amahubo umthandazo wethu kawuphelelanga kunyela amahubo singatholanga wona mahubo elisebhukwini lawo mahubo kukhona esingakufunda okungasenza sibe ngcono angithi phela ake sikhangele ukuthemba usesikhathini sokuhlupheka indaba yokumahubo ngu44 iverse ngo1 lo 2. Maybe singakadluli khona lapho okunye sinanzelela ukuthi zinenge indlela esingafunda ngalo ibula mahubo. Alright. Singasuka layo kusahluko sokuqala sisiyafika ekuqineni. Right. Kumbe sifunde khonokho okuqondana lo mumo wethu bese kusiphathisa. Kumbe singafunda futhi sithola ukuthi hayi ihubo leli ihambelana nokuthinta uMrs Mhlanga. Sokuza ngenza ukuthi nginjani ngimkhulekele. Alright. Ungafunda ngomunye umuntu uma kulomunye umuntu odinga ukuthile sibe kwazi kuyasincedisa ekukhonzeni kwethu ku fellowship. Hayi siyabonga nosi ukuthi ulethe lokho. Yes. Verse 1 lo 2. Psalm 44 verse 1 and 2. Sizizwele ngezethu indlebe. Yebo Jehova, obaba basitshela owakwenzayo ezinsukwini zabo. Ezinsukwini zekadeni ngezakho izandla wazixotsha izizwe wagqumeka obaba wabahlifiza abantu wenza obaba baphumelela. Xa sifunda incwadi ngwenye yamahubo akuyake kufike yini umbuzo othi kungenxa yani inkosi ivumela izinto ezinje zisenzeka kithi? Uyafika. Uyafika ngoba uba lo mbuzo ukuthi kanti kungani umlimi why me? Alright. Kungani sithi kwakwenzakale komunye umuntu? Kungenxa yokuthi siyabe sesiphakathi kobunzima ngoba uhlupho alumnandi. Nxa siphathi kohlupho ngoba uyabe usizibuza ukuthi kanti uNkulunkulu yena vele kungani enjani evumele khona lokho is natural ukuyenzakala. Alright. Kodwa kungatsho khonokho ukuthi kakho. Alright. Kungatsho ukuthi kakho kodwa njengabantu kwesikhathi yafelwa kulandelana ngithi phela ingoma ibisingena le khona lapho engumthandazo. Now sithi ufelwe usuzibuza imbuzo njalo ubomongcele bese kulethela uJobe uthi wena ufele isihlobo esodwa uJobe ufela ngabantwana abangu10 ngasuku olulodwa ngasikhathi esifana nayo yena usufunda ngoJobe sithi ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona right khona kuyakuqinisa.
Alright. Yikho lapho ke ingoma eba ngumthandazo khona ngoba singifundile ngoJobe ngase sengiphakathi kohlupho oluphosicishe lufana lokaJobe senginanzelela ukuthi hayi uJobe kazange awe kodwa wavuka. Alright. Kusangu 44 lapha. Nozi Mrs Mhlanga. Lithini kanti ihubo leli yithi? Kungenxa yani lokhu kulomutsho yithi kubalulekile kangaka kubantu bonke abaphila izigabeni zonke kuminyaka edluleyo leminyaka yakhathesi kuyini esikufundayo lapha kuhubo ngelika 44 nxa sikhangele kakhulu izikhathi lezo zokuhlupheka. Mina nanzelela ukuthi nxa sihamba ngayindaba especially ku verse 18 lapha nethi inhliziyo zethu zazingabuyelanga emuva izinyawo zethu zazingaphambukanga endleleni yakho. Nginanzelela ukuthi sifunda indlela yokuthi sifunde ukukhululeka nxa sikhuluma loNkulunkulu. Okay. Alright. Khona lokho esikuzwayo kwezinye izikhathi siyazikhina sizibophe sibe lemthandazo engani yabalwa somewhere ingavezi lokho esikho khona. uNkulunkulu ufisa ukuthi azwe khona lokho okuqondana lezimpilo zethu. Ngakhangela u44 la uyathulula inhliziyo yakhe kuNkulunkulu. Alright. Singamdlela ukuthi nxa ukuthi lokhu ukhweza iBP yami. Alright. Ngimtshela umlimi ukuthi iBP yakhwela mle. Ngalokho engiphakathi kwakho. Yeah. Ngoba anti sithe ukusikhuluma sengane sikhuluma lobani. Lomngane. Yeah. Lokunjabulisayo. Yes. Le njabulo yami. So and kwenza lokuthi nxa ngisiya phambili ngikholwe ukuthi uza ngiphendula ngoba anti ngumngane. Right. So ekufundisweni ukukhuleka mhlobo esikufundayo namhlanje ukuthi again sibe transparent with God. Yeah. Singamfihleli. Uyazi kulabantu abakhuleka baze bafihlele loNkulunkulu. Nxa ngilohlupho kulokuthile okungikhathazayo ngimtshele ukuthi lokhu kuyangikhathaza kumbe kuyangehlula kumbe ngifuna usizo angithi phela nxa ngibuhlungu ntangele ngingazwisisi nginjani. Yes. Ubusithi No bengingathi kuyasifundisa ukuthi freedom of speech. Kwesinye isikhathi sicabanga ukuthi nxa sisiya kuNkulunkulu kumele sihambe silungile. Sikhuluma izinto ezihlambulu ezipositive kuphela. Kodwa like umfowethu ekhulumile lapha akasimtshele uNkulunkulu vele uyabekwazi ukuthi inhliziyo yakho endidabukile. Ngazi ungakhuluma. So khona lokho kuyasincedisa ukuthi ngingabi yisigqili semizwa yami ngisukume kualtar yokuthandaza ngingelatshwanga. Ukuletha engikho khona enhlizweni honestly kuyangelapha ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi umumo wamunje ende nguye yedwa ongangelapha emumweni onjalo. Ende ngikuthanda ngoPsalms 44 kunye ngufundile ukuthi even ngaze balise ukuthi izolo lethu belinjani kulezinto ezingithiwa azilethile. uNkulunkulu kwesinye isikhathi siyehlelwa zinhlupho ngoba kulolutho oluve esilwenzile. Right. Ivesi ethintwe nguNozilaphana iyaveza ukuthi inhliziyo zethu kodwa zazinjani. Yeah, kuyavuma kufuthi ukuthi wehlelwe yibuhlungu ungenzanga lutho ende sicabanga ukuthi umlimi usitreata unfairly. Ngabe sengicabanga ukuthi kungani kusehlakalela khona lokho ukuthi whether onile kumfundisa mina ukuthi ukuhlupheka vele siku great controversy sisemhlabeni owelesona and ukuhlupheka kukhona ebantwini bonke. Both abalungileyo laba ngalunganga bayangena enhluphekweni kodwa loba kunjani kasimtsheleni uThixo okusezinhlizweni zethu selapheke. Alright. So inhlupho vele zikhona singena yizo asikuseni kuJehova kukho konke. Sesike sathinta lapha Nozi indaba yokuthi amahubo lawa siwafunde njani alezigaba ezinjani ezichiyeneyo. Kule ndlela yini ekhona ukuthi amahubo la siwafunde njani siwazwisise amahubo la lithini ihubo ngomumo ngemime echiyene singena kiyo especially nxa sikhangele ibandla. Kuzwakala lokho? Yeah. Ngicabanga mhlobo ukuthi okuqhakathekileyo ukuthi unozuke wathinta indlela esingafunda ngayo amahubo ukuthi kwesinye isikhathi singaba nje
le ndlela yokuyisukusela kuSams 1 sesiya phambili sihlabelele. Okwesibili ekungasincedisa ukuthi nxa ngisemumweni ngikhethe ihubo elihambelana lomumo wami ngirelate ngcono lo mumo awahlatshelwa ngumuntu wayesemumweni wayebufana nalo wami. So esikutshoyo balaleli amahubo abalwa nxa ususehlupheni. Right. Ahlala ebaleni. Nxa usungena ehlupheni ubususiba kwazi ukuthi ukhotha liphi ngiqiniswa yikuphi. So okunye phela usuka labantu bamba ukuthi hayi ngizahlaleni olobayo uthi ingqondo lezi zimele zifortify zigcwaliswe zibe lesivikelo siyimibhalo angithi phela asambeni siyefunda. Izolo lethu lisincedisa njani lapho esabona ubukhona bukaNkulunkulu? Anti izolo sike sabona uNkulunkulu esenzela izimanga wasichaphisa ngaphi elwandleni olubomvu. Sesihambile thina emanzini sesisemara. Emanzini kanjani bayithi? Ababayo. Kuthiwa kuyabe kungcono kulo right. Izolo leli kusincedisa njani ukumelana lenhlupho ezisikanqayo? Izolo leli elibe lihle kumbe lapho uJehova sinqobele khona kusincedisa njani ukuthi simelane lenhlupho lezi sesihlangana lazo manje? Sinanzelela ukuthi lokhu uNkulunkulu akwenzile izolo kusinika isibindi namhlanje. Sinanzelela ukuthi khona okakwenza izolo uyenelisa futhi ukuthi akwenzela namuhla. Ngezinye indlela maforo phakathi kwezinto zonke we can always look back sikhangele emuva lokho asenzele khona okuhle. Bese kusinika isibindi lethemba lokuthi hayi uzaphinda futhi akwenze. Ende khonapho noze ngufunda ukuthi kuthi ukuthi nxa izolo likwenza ungesabi ikusasa udependa ekuthini uNkulunkulu katshintshi. Right. Ngoba ngawe uyatshintsha. Yes. Angangithugamela yebo izolo but kusasa avuke ngeyinto. So the unchanging nature of God ukuthi uNkulunkulu kaguquki and isithembiso sakho uyamala. Nxa etheli ngangena emlilweni zangena lana utsho khona lokho kanye. Ngiyamthanda uSams Isaiah 43. So kusifundisa ukuthi simtrust singesabi. Kufana lo mntwana oyeqiswayo nxa umdlalisa uyabe kwazi kuphela ukuthi nyawele ezandleni zikaMama umama ngisafe. So yikho elenji wayithi maforo kwenye indawo yesithimba besingesaba ukubhekana lekusasa nxa kuyikuthi singakhohlwa lokho uNkulunkulu asenzele khona emuva. Ngoba omnye khuluma uthi umama lo wabanjwa icancer okwesithathu. Udoctor uyamtshela ukuthi mama ule cancer uthi udoctor sikhuleke. Umkhuleko wathi do it again Lord. Yes, again. Udoctor yabuza uthi hayi ngejwayele lokho ngoba sengeke ngaba la amabili ubaba wakwenza. So ngithenze lokho ajayele ukukwenza. Ngiyakupoint yakho ukuthi asenzele khona ngoba uNkulunkulu ongatshintshiyo. Beautiful. We are guaranteed ukuthi hayi uzakwenza. Uzongikhumbuza ingoma leyo uthi you'll do it again. Angithi vele siyabonga ngalokho. You'll do it again. Nxa ike wakwenza izolo uyakwenza futhi. Sike sikhangele lapha ihubo lokuphela amandla nozi. Ku chapter 22 iverse 1 to 2. Ihubo 22 iverse lingelika 1. Nkulunkulu wami kungani usungidelile na? Kungani ukhatshana kangaka kokungisindisa? Khatshana kangaka kwamazwi okububula kwami. Hawu Nkulunkulu wami ngiyakhala emini kodwa kawuphenduli. Ebusuku kangithulanga. Sifundani kuleli hubo leli u22 leli elokuthi ukuthi sifundani ngokwethemba uNkulunkulu sisesigabeni esinjengasona lesi. Maforo uverse 1 othi Nkulunkulu wami ungitshiyelani. Lapha ngumumo ngicabanga ukuthi usamistilo wayesemumweni obuhlungu kakhulu ukuthi azacabanga ukuthi uyedwa. Anti yiyo futhi sami yakhothwa nguJesu lapha nesesesiphambanweni. Uyakashiye kodwa uNkulunkulu.
uNkulunkulu kazakachiye umuntu siyake singene nxa especially death mhlobo i-death ukufa isiqongo sobuhlungu esingeke sichasiswe ngumuntu so kulapho izikhathi eziningi siyake sizwe lenkulumo zokuthi uNkulunkulu senhlamukile uNkulunkulu semflathele but kahle kahle uNkulunkulu kaflatheli umuntu kachiyi bantu ngiyazibuza ukuthi nxa uNkulunkulu engakuchiya ungaba khona yini vele but mana ngenze ngesenze sizwisisa ukuthi kungani vele uNkulunkulu evuma yazi ngake ngashiya experience yami laphana ukuthi kwesinye isikhathi ugethu uyafika emumweni uzwe sibili amazwi ephikisana ukuthi nxa uNkulunkulu eluthando kungani la nxa uNkulunkulu eluthando kungani uphakathi kobuhlungu obungaka uNkulunkulu uyanaka yini so ngama accusations kwesinye isikhathi sathana walethayo ngamelanga siwa entertain kodwa bemfisa ukuncedisa la ukuthi ubuhlungu bangena lesona anti kodwa uNkulunkulu ungafunda uIsaiah 48:10 yayithanda indaba leyana ukuthi uyasebenzisa inhlupho ukuthi zisilungisise yikho ngicabanga mina mhlobo ukuthi nxa uphakathi kohlupho akumelanga ukhangele ehluthweni right kuzamela uphume ehluthweni ukhangele ibigger picture yokuthi vele nisuka lapha ngiyangaphi futhi injongo kaNkulunkulu ngami ngeyani so mbone ngani yikho kunye kungasincedisa ngoba kumele isono sifimpele ayikhumbula ingoma yethu leyithi loba ngomlilo nyavu but nxa sengisemlilweni kwezinye izikhathi ngiyamthuka uNkulunkulu ngize ngicabanga senilahlile kodwa akasivumeni ukurefinewa lokulolongelwa umbuso zakhe ngezinye indlela akutshoyo ukuthi kasikhangele ngale kohlupho uyakhumbula abafana labana bathathu bathi ungasiphosela emlilweni uNkulunkulu wethu uyenelisa la nxa engakhethi ukuthi angasisinda wakwazi ukuthi asoyesinjani ngoba akwazi ukuthi ukungaguqi kulani phambili ngale yikho kuqhakathekileyo kulokungena emlilweni right uyazi ngicabanga sorry mhlobo uyazi u2 Corinthians 4 utsho yona le indaba ungafunda anti uchapter 4 uthi siyachaywa kodwa kasinjani abe sesithe ugcineni I think verse 16 17 18 uthi ngoba kasikhangelanga into ezibonwayo kodwa ngoba ziyadlula sikhangele zingabonwayo ezimi phakathi so nxa sisehluthweni kumele amehlo ethu asuke entweni ezibonwayo ezidlulayo ngoba lo hlupho lwakhona luyadlula kufanele sikhangele ezingangale kwecurtain ezingabonwa ngamehlo enyama ezibonwa ngamehlo okukholwa right inhlupho lezi sizikhangele sizibonayo singazikhangele sikhangele ngalo angithi phela nozi ihubo leli yilo likhothwa nguJesu angithi vele uJesu uyakhala ngumuma ayekuwo ungakhayina uMateyu 27 verse 46 sithola sifundo bani lapha ahambelana njani lo chapter 22 lo uJesu ngiyokhothayo uthe selapha njengoba sichile ukuthi amakhubo la ahlale esekhanda kwakusekhanda sesebuhlungwini uJesu uyakhala abalise akhale ekhotha lona leli ikhubo okunye sikufunda khona lapha ukuthi ukukhala kuyingxenye yempilo ekukhaleni kwethu lamazwi lawa amahubo kumele sihlale silawo ekhanda ukwenzela ukuthi sibe kwazi ukuthi ngezikhathi ezinje sikubamba ngaluphi uhlobo ungananzelela ukukhala yona le imbuzo yokuthi kwezizikhathi uyabona ngathi uNkulunkulu sekukhohliwe but sithola ukuthi phakathi komumo onjalo ubudlelwano balaleli lababukeli esilabo loNkulunkulu bubalulekile kakhulu wangazathi nguwe wedwa ophilayo kunjani is so concerned uyanaka ngakho konke esidlula phakathi kwakho right so singaphuma lendlela bani zona lezi sesikuchilo ukuthi sikhangele ngale kuyazenzakalela ini lokhu ngwe indlela abantu okungasisiza ukuthi senelise ukuthi sikhangele ngale ukuthi senelise ukuthi sibe lokukholo ukubona ngale kwakhona anti mina lapha ngaliwe lapha ngishiwe ngikosikazi ufile imphelelwe ngumsebenzi ngikhangele la themba bani okuzanisiza ukuthi ngikhangele ngale ngitha 22 verse
Yeah, verse 22, yes. Ngoba anti isam lesiqalisa that element of the environment e despair. Kunjani? Kodwa iqina ngale ngokufakaza ngalo uJesu. Usibhalele 22. Yes. Verse 22. Yes. Ngizamemezela ibizo lakho kubafowethu. Right. Emphakathini ngizakudumisa. Right. So anti uJesu uyakhuleka. Ngehubo. Nkulunkulu wami unjani ungitshela na. So ngumumo esihlangana lawo engena kuwo ongena kiwo balaleli esingangena kiwo. Kodwa ngenxa yokuthi siyamazi uNkulunkulu esikhala ngoba singasoze athi ukuthi uNkulunkulu wami ungitshela na ngivele ngingelankambo laye. Ngoba akutsho ngithi uNkulunkulu ubusenza lokho izolo kathi sungitshiyelani na anti ibuhlungu engiphakathi kwabo. Right. Kodwa ke inkambo yami lo Jesu eyayizolo ibisinika isibindi sokusukuma ngifakaze ngayo ukuthi lanxa bengane ungitshiyile mina ngilenkambo laye ungenzele lokhu lalokhu uyaphendula bese kungenze ngiqinise omunye futhi khona ke ngendawo efana nawo. Into zenu zokuthula ama testimonies ikakhulu mama ake ndifakaze ngalokho elinjani bayithi elikwenzelwe obaba ngiyazi kunzima but asifundeni hayi nxa ulenkambo njobe sitsho sesifakaza esikutsho ukuthi inhlupho lezi kazipheleli khona la kasi isandla lesi sengisibonile ngenzele uJesu sengitshela abanye anti kokutsho ngwe. Ngifuna ukugcwalisa lapho ukuthi kudingakala lokukholwa okungamthandabuzi anti mayibhero 1 verse 1 uthi 11 verse 1 uthi ukukholwa yikumthathela izwini nxa ngoba lapha esiqalise khona ukuhamba kuthi ukuthi ngwenya nxa ngile izolo enkambo lohamba lonke kuthi ukuthi kulalapha esiqalise khona so kudinga ukukholwa okokuthatha uThixo elizwini ukuthi angavela khuluma ulutho uyalwenza. Right. Mina uNkulunkulu ifaithfulness ukuthembeka kwakhe esithembisweni yikho kumele kusigcine sibona ngangalo ukuthi hayi lokhu uNkulunkulu akuthembisa othembisileyo uthembekile angithi ngiyayithanda indaba kaAbraham ukuthi kuthiwa wayengela ndaba lokuthi umumo wawusithi uSarah is past age. Yena layo semdala but he was persuaded waqiniseka ngokuthi okwaphuma emlonyeni kaNkulunkulu ukuthi ngiza kubusisa umhlaba wonke uzabusiswa ngawo wamakhonapho. So lathi sifunda ukweyama elizwini yikho lapha kwathinta indaba yokufunda ilizwi ede siyithinta ku Colossians 3 verse 16 uthi ilizwi kalibe phakathi kwenu. So sikhuleka sesiclaima ukuthi baba usithembise lokho ngenxa yokuthembeka kwakho sicela lokho. So kuyasincedisa ukuthi sihambe loNkulunkulu. Siyabonga Nozi. Maybe kungezelela khona lapho nginanzelela ukuthi okunye kungathi kakulula kudinga amandla aphandle kwethu. Nxa singakukhulekela ukuthi mlimo sicela usincedise ukuthi sikhangele ngangale selokhu sesifundile singakwenza konke ngoKristu osinika amandla abalaleli lababukeli. Beautiful. Asikhangele ihubo lika 13 amavesi angu6 lawana. Sike sikhangele Psalms 13 verse 1 to 6. Verse 1. Koze kube nini o Jehova uzangikhohlwa lanini na koze kube nini ungifihlela ubuso bakho na koze kube nini ngichukamisana lemicabango yami inhliziyo yami ihlale idabukile izinsuku zonke na koze kube nini isitha sami sitshakala phezu kwami ngizwela ungiphendule o Jehova Nkulunkulu wami khanyisela amehlo ami funa ngife ngilale kokuphela isitha sami sizakuthi sengimehlule labangizondayo bathokoze nxa ngisiwa kodwa ngiyalwethemba uthando lwakho olungapheliyo inhliziyo yami iyathokoza ngensindiso yakho ngizahlabelela kuJehova ngoba ungenzele ukulunga. Nansi indaba sike sayithinta sikhuluma ngokuthile kodwa lapha kuyake kufike isikhathi senhlobo lapho obona sengani uNkulunkulu ukhatshana lawe kuyake kusifikele lokho ubona ngani ukhatshana ngithi be akekho eduze ukhubo ngo13 lapha yipi imumo emibili amamudzu amabili kuleli hubo esitholayo uyini owenza umlobi
enze isinqumo esamenza waba lenguquko enkulu ekukhangeleni izinto, ekuboneni izinto. Yiphi mume empili lapha esilethelwayo? Esithola lapha kwesivezela ukubana andisabona umlobi la ku chapter 13 kule mimumo empili ayilethayo lapha. Sayithola? Yes, uletha umumo omunye oqala khona ngokuba senhluphekweni. Alright. Umuntu evele kudeserve ukuthi uNkulunkulu yathi ukuthi engibathandayo ngiyabakatsa. Yeah, kwesinye isikhathi kabe kuyikuqondiswa uNkulunkulu. Number 2, abeseletha omunye umumo wenhlupho engicabanga ukuthi kangiwudeserve. uNkulunkulu is not fair. Yikho engikuzuzileyo lapha. Ungakhangela uJobe. Yes. iBhayibheli lithi uJobe wayemsulwa kodwa kwehlelwa okwamehlela. Alright. Ukhangele uDavida ufelwa ngumntwana ngoba enjani onile. So imumo esihlangana layo njengabantu. Lanxa kunjalo imona leyo injalo idinga ukuthi simethembe uNkulunkulu. Uyakunanzelele bamafuru ukuthi umntwana angona umgatse. Yes. Uyakhala kodwa ugijima ezothulela engalweni zikamama ngoba kungela lapha ngaya khona. uNkulunkulu unjalo kumbe usikatsile khathi sizaya ngapha. Antu uPeter uyabuza uJesu uthi la liselizahamba uthi singaya ngaphi lokhu kuphilo kuphakade kutholakala kuwe. So impilo ikuJesu, impendulo zikuJesu. So akule lapha sihlabela sisiya kuJesu. Yes. Kuyavuma yini ukuthi sesisomweni onjalo afulathele uJesu akuchiye wena ubindana lohlupho uwedwa? Kuyenzeka khona? Kakwenzeki maforo. Kule verse engiyithanda lapho esinika kuhle impendulo Isaiah 49 ivesi ngo15. Alright. Uthi owesifazana oncelisayo angamkhohlwa yini umntwana oncelayo? Abe sesithi achi uza kuba lesisa kumbe lesihawu entangeni yesizalo sakhe. Abe sesithi bangakhohlwa kodwa mina angingeke ngikhohlwe. Kona lokho kodwa kuyaveza ukuthi nxa kwehlula umuntu ukuthi akhohlwe umntana wathi yes. uNkulunkulu owadala abantu. So mina yikho engikutholayo lapha ukuthi maforo ngingaze ngibe phakathi kohlupho olungana. Lekwazi ukuthi uNkulunkulu sithanda sinjalo siyizoni. Kwesinye isikhathi phela uyabaleka ucabanga ukuthi hayi vele ukuthi uNkulunkulu uyabona ukuthi ngiyisoni vele kamfuna usemflathele. But uNkulunkulu izoni zonke uyazithanda. Into ayizonda with passion yisono. So uNkulunkulu izono zonke uyazilandelela. Yikho omunye wathini maforo ukuthi ungaze usuke kuNkulunkulu uyabe ngemva kwakho. So nxa ufuna ukuphenduka uyikupho ukuphenduka ubuyele ezandleni zikaNkulunkulu. So kuyasivezela ukuthi uthando lukaNkulunkulu isamle isivezela uthando lukaNkulunkulu awulandaba lokuthi nginjani. Yikho uNkulunkulu wathanda umhlaba wonke wasithanda singamazi singathandeki while we were yet sinners. So yikho kuvezwa lapha ngumlobo ukuthi hayi uNkulunkulu kasikhohlwa ngasichi loba umumo wethu njani. Unanzelela ukuthi abantwana bangabe bephandle bebanengi kodwa umntwana othile angakhala unina kafanisela ukuthi lizilo uphume gijima. So uJehova unjalo nxa umntana wakhe khala kungakhathalekile kumbe ukhala ngokukatswa kumbe ukhala ngokulinyazwa ngabanye. Right. So uNkulunkulu uyezwa and kukhona kwenzayo uyaphendula uyangenela emumeni onalwa. Siyabonga. Nozi uyisekisithi. Mina kuSam 13 lapha nokungithathekisileyo ukuthi nxa sefika ku5 he deliberately chooses ukuthi amthembe uNkulunkulu. Khethekile ukuthi umumo uyatshintsha kumbe kawutshintshi. Kulokho wayehleze emile ukuthi kodwa ngiyalwethemba uthando lwakho. So ngifunda ukuthi lathi balaleli lababukeli khethekile ukuthi siphakathi kwani kasifunde nini
ukukhetha ngabomo ukuchoose ukuthi uNkulunkulu siyathemba ukuthi uzasihlenga lothando lakho lungapheli. Yes, uqalisa ekhala esesililwe kaphethe njalo angithi phela akuhlali kunjani. Sikhangele lokho. Izilingo ingena kuzo zingakusondeza njani duze kwaNkulunkulu? Abanye abantu izilingo lezi kumbe ama challenges angena kiwo abasakhatshana loNkulunkulu. Nase sikunanzele abanye abasondeze duze kwaNkulunkulu. Kungasincedisa njani lokho ukuthi izilingo ezifanayo zisondeza? Anisa sithi thina ilanga elifanayo liyancibilikisa imajarini lomise iconcrete kumbe cement. So kungasincedisa njani lokho nxa singena ezilingweni ukuthi sibe duze kaJehova? Kulezinto mhlawumbe ezimbalwa. Okokuqala ngimazi kangakanani lowo engimethemba uNkulunkulu, ngimazi kangakanani. Nxa ngimazi ngilenkambo laye ngikwazi ukuthi uNkulunkulu wenze lokho ngimazi njani kati vele ngimazi ukuthi ngibale ilizwi. Umthandazo uwodwa kawenelanga uhamba lelizwi ukwakuthi ukuthi amahubo lawa anti ayingxenye yelizwi futhi, right? Singawabala siwazi nxa sokunzima lapha ekhaya umumu ungasemuhle ngibuyela khona phana futhi ezwini ngoba ilizwi leli ngitshele ngoJehova ophendulayo ngakhuleka waphendula. Nxa sengisemumeni lowo onzima ngibuyela khona phana futhi ezwini sengisiya claim ama promises ukuthi uNkulunkulu wena uthembise lokho. Anikhuluma njengomngane uthembise lokho, deliver. Ya utshilo uthi yikho kakhulunywayo ngami ezwini la kumahubo angithi phela asikhangele usikhubo lika 60. Maybe singakadluli ukuthi singakhangela ezinhluphekweni zizasikhipha kuNkulunkulu ngoba sizazibona zisesabeka, kodwa singakhangela kuNkulunkulu omkhulu kulalezi inhlupho sizahlala sikuye. Okunye nozo ungakafundi engifisa ukuthi sikuthintela ukuthi nxa ngikhuleka kumbe ngihlabela ihube lithile ngisemumweni othile angikhulekela ukuthi umoya ingcwele angiphathise nguphile khonokho engikuhlabela kumbe ngikholwa engikukhulekile. Alright. Wazithi kwesinye isikhathi uyakhuleka ukuthi uNkulunkulu ngithembe ilizwi lakho, ngithembe wena. Kodwa usuka lapho uyefaka ithemba lakho kwabanye abantu uyedinga uncedo kuyini kodwa ukhulekile. So uNkulunkulu kasincedise ukuthi nxa sifunda izingoma lezi lamahubo lawa asiphileni khona lokho esikukhulekayo kumbe esikuhlabelayo. Awukazubona abantu beqeda ukukhulekela umuntu ogulayo sebephandle bethi elakusasa lingaphuma ephila. Asisaphilanga umumo womkhuleko lwane esibela. Umlima sisiza ngithi vele sikuphile. Asikhangele leyi eyokudumisa le. Yes. Ukubana asibuyise uJehova. 61-5. Ihubo ngo60 iverse lingeka 1 kusiya ku5. Ususelahlile oNkulunkulu wabhidliza izinqaba zethu. Ubukade uthukuthele manje ake usivuselele. Usulizamazamisile ilizwe waliqhakazekisa namathisela imkenke yalo ngoba selivevezela. Ubabonisile abantu bakho izikhathi ezilukhuni, usiphe iwayini elisenza sidiyazele. Kodwa kulabo abakwesabayo usuphakamisile uphawu lokubahlanganisa ndawonye. Sisindise usisize ngesandla sakho sokunene ukuze bonke labo abathandayo bakhululwe. Hey. Nanti leli hubo leli leli hubo ubona ngani lisingalisebenzisa kumumo onjani? Singatholani kumahubo esizililo noma sezikhathini zentokozo? Kwakutheni lapha nose? Sinanzelela ukuthi lapha uDavid babenqotshwe ngama-Edomites. Be humiliated. Kulezinye izikhathi ezokuthi uyayangeka empilweni uyathola ukuthi wehluleke. Ubona ukuthi lapha inqotshiwe sibili unyikinyeke. Ngizomunye sithi hayi lokho yena ngakubona but okwakhathesi ukunyikinye usalungazwisisi. Sithola ukuthi singalisebenzisa ezindaweni ezinjalo. Alright. Maybe ngumzali umntwana sebuyile laphana ngoba uphethe iprivate asikhulekeleni abantwana bayabhala.
Yeah. sebuyo wakho ule chain yabo you so kokudonsela ukuthi ukhuleke ukuthi uNkulunkulu uyazi lebantwini nokuthi uyamanjani Yeah. kube sokusinceda ukuthi uNkulunkulu uzasivuselela kukhona lokho. All right. Ngwenya la mahubo esililo mangwe aziwa engawani kuyini esikufunda ngala mahubo esikufunda esingakwa-apply ukuthi nxa singena ezigabeni ezinje. Mina ihubo leli lingenza ngizwisise ukuthi bantu ukuhlupheka kuyingxenye yempilo. Vele impilo lapha ayisozi kube yokudla ice cream ayisozi ibe lula. So nxa ngene emumweni yakwazi vele ukuthi mina vele impilo le injalo, then futhi kuyasifundisa ukuthi ababili abahle bonke bayangena enhluphekweni kakulandaba ikubona ababi besifa labalungileyo benjani ya besifa futhi kuyasashua mhlobo mina isamu le nxa silamenta when ifoundation ishekhiwe wezizwa sibili uquphuliwe kusinika ukuthi sizwisise ukuthi nxa ngiqutshulwa munye kuphela in control. Right. Kungifundisa ukuthi uNkulunkulu nguye yedwa in control futhi nguye yedwa lama solutions ngama situations wonke awempilo. Siyabonga ngwenye indaba leyo yokuzamazama le wenza umhlaba wazamazama kutshoni ukuthi yabo kuyafika esigabeni esinjengaleso ukuthi kube nzima ubona ukuthi lapha i-earthquake le lokho kunjayile lokho kutshoni lo. I-earthquake ungayikhangela yona ngokwayo umhlaba uyanyikinyeka umi phezu kwawo uswele kokubambelela ya ngoba wena lapho eme khona lapho kusemhlabeni unyathelekiwe usuzamazama. Right. Impilo zethu zokukhola kuyafika esigabeni esinjalo ezizamazama khona izinhlupho zikuchaye left right and center ugcina ungasakwazi ukuthi vele ngibambelela ngaphi lapha. Now ezigabeni ezinjalo yikho lapho okokuqala sifunde umfowethu ukuthi okwesibili kuzenza sinanzelele ukuthi akudingeki ukuthi sizimele thina kodwa kumele ukuthi sime kuJehova ngoba uyilidwala elinganyikinyekiyo ngoba umhlaba izinto esizithembileyo abangani konke kuyadlula bese kusenza futhi sinanzelele ukuthi lanxa ukuzamazama lokhu kungafikelanga mina kufike lomunye kudingeka ukuthi ngimelaye ngoba uyangidinga mhlawumbe ngibele inkambo akiyo inkambo engidlulekiyo ngeke ukwazamazama wami umhlaba na nxa umuntu esezanyazanyelwa umhlaba wakhe kudinga ukuthi ngisondele eduze ngithi mfowethu lokhu ke kuyadluleka lapha ngoba mina ngidlule phakathi kwakho. Ungwenye lethe enye aspect nozila kuthini kusifundisani lokuba lozwelo kwabanye abantu. Lapha sifunda isihawu lokuthi sinanzelele ukuthi kwezinye izikhathi izinto zingabe zisihambela kahle kulabanye ababeseceleni imhlaba yabezamazamisiweyo. So lapho sikhuluma balaleli lababukeli kasifundeni ukuthi uNkulunkulu nxa esibusisile sikhethe kuhle amagama ethu. Ungananzelela amaforum yathi ukufelwa into enjani ukhuluma ngomuntu ofeleyo phakathi kobuhlungu uhlumlimaze ngamandla. Uthi vele ungene umhlobo kule ndaba le kwesisikhathi uyabathola umunye umuntu esemeveni esebunzimeni elambile sikwandisile ukuthi siyathi umlimi angenela abusise kuyini esikufundayo ngaleli hubo yena lindaba yokuzwela kulezi gaba yini empilweni lapho ungadinga imthandazo wodwa nje kuphela. Yeah, uJesu wathi esifundisile mhlobo ukuthi sifinyelele njani omunye lomunye ngoba indlela yakhe yokusebenza lokufinyelela imphefumulo ibiyikufika emuntwini amncedise ukuphuma kulolo hlupho abalambileyo abaphukudla abafelweyo abavusela ababafileyo abadangeleyo abakhuthaza. So kulezinye izigaba vele umuntu kade umthandazo kawulethi kudla
awusokudla umuntu kadli imthandazo. Right. So kufanele ukuthi sisukume sinakekele inidi umuntu ala nxa umuntu edinga ukususwa endlini ayisibhedlela kancediswe khonoko. Nxa edinga ukuyathenga imedication kancediswe khona. Nxa edinga ukudla, so ngitsho ukuthi kasifinyeleleni ngendlela uJesu asitshile ngayo isibonelo. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Ngithemba lesi sifundo sisizile sasibekela kwacaca ngwenya awakho ukugcina. Asinanzeleleni ke ukuthi umthandazo uwodwa kungela kukholwa kawusisi indawo. Kudinga ukuthi sihlabelele sibe sesikukholwa ukuthi khona lokho esikucelayo kumbe sikuhlabelelayo uJehova uyakuphendula. Yes, Nozi. Siyabonga. Uyazi isifundo lesi uyabona ukuthi ukukhuleka bengakaqalisi. Sengathi umlimo engasiphathisa abalaleli lababukeli sifunde kuona la amahubo ukukhuleka kwethu kungafanani kube ngcono kulalokho kade kuyikhokhona izolo. Right. Sihlobo esithandekayo kuleli viki sifundile ukuthi sikhuleke kumahubo khona laphana kulomthandazo emangalisayo asambeni se-apply lokho esikufundileyo umlimo lomusa asisize impilo zethu zibe ngcono makhanda lapha kakuhlale kulamavesi kulelizwe aza kusisiza ezikhathini zobunzima uJehova kasichi kasiflatheli lo gcinayo uIsrayeli kalali njalo kawozeli isihlobo esithandekayo asibeni lethemba sihlangane njalo kuvikelizayo sifunda ngokubana uJehova uyabusa indawo zonke mhlobo ungatsho wakho ugcina ubususikhulekela. Siyabonga kabongwe shuwa uJehova ngebhuku lamahubo ngoba liyasifundisa ukukhuleka ngendlela efaneleyo ngesemumweni othile futhi kuyasincedisa ukuthi sirelate lenkambo yabayizolo ababhaleyo lezi zingoma asimthembeni uJehova ngoba lezi ngoma ziyasifundisa ukuthi phezu kwemumo yonke sikiyo uJehova nguye ophethe intambo nguyolawulayo kasifakeni amathemba ethu wonke kuNkulunkulu sibe uzasinqobela asicimezeni sibe lomthandazo. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini siyakudumisa ngebhuku lamahubo siyabonga ukusifundisa ukuthandaza ngebhuku lamahubo sicela ukuthi munye ngamunye sifunde emumweni esiyabe siphakathi kwawo ukuhlabelela ilizwi lakho ukuze sizuze ukukhuthazeka lokusingatheka phakathi kwemume esiyabe sikiyo sinike ukukholwa lokweyamanga kuwe ngoba nguwe wedwa ongenelisa lokusinqobela ezimpilweni zethu siyabonga udumo lukufanele ngayo uJesu inkosi amen.